Lá na Foileagan ag Meistear Madadh-Allaidh. In lá bheadh Meistear Madadh-Allaidh a géirí Foileagan a dhéanamh ar son lá na Foileagan. Mar sin, lorach go leabhar recipe amach a présa. Tá seo dul a bhí doramh. Tá an leabhar bunas ciúin. Ó, tá seo cuid fada na seair, chuid Meistear Madadh-Allaidh. Dé how deanú. Foileagan, sé lá na Foileagan a hain. Smaoinigh Meistear Madadh-Allaidh ar na rutain a dhéimeaga ar son Foileagan a dhéanamh. Tháinig gile beic ruach a bhrainn rí Meistear Madadh-Allaidh. Bhí me tú airgid ar son na rutain a cheannach sa bhú. Lorach Meistear Madadh-Allaidh airgid amach a banca bhuach bhic ige. Bhirtí tú Foileagan a dhéanamh ar son mí héin agus granny. Churúin iceall orainn an duras me dhearg. Ceart go leor, ha mí dúlaigh. Chaith Meistear Madadh-Allaidh gan bhú a cheannach uan, banne, flúr. Ba Meistear Madadh-Allaidh chomh tálaigte agus ar bhirinn ar son Foileagan a dhéanamh. Bhfuil dul dhéanamh Foileagan ar son sinne? Ceart go leor. Thosaigh Meistear Madadh-Allaidh Foileagan a dhéanamh sa kitchen. Chaiad a chuid gléamh. Rinne thula duine an dlia go taith Meistear Madadh-Allaidh ar son Foileagan ihe ar lá na Foileagan. Seall, chaiad a chuid chop lasta. Nus, dé has an dul a gheall cálaris na Foileagan. Smaoinigh sibh péin dé bhís síosaigh le Foileagan.